Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Zino ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arashinja Congo gushakira ku Rwanda impamvu yo gusubika amatora ateganijwe umwaka utaha muri icyo gihugu. I Nairobi muri Kenya ibiganiro bihuza imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na leta y'icyo gihugu byatangiye hagati y'ababitumiwemo nyuma gutangizwa ku mugaragaro ejo bundi kuwa mbere. I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda hakomeje urubanza rw'abahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukorera ku butaka bwa Congo baregwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Tunumva nuko byifashe mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi umupira w'amaguru ribera muri Katari. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Uwahoze ategeka Ubushinwa Jiang Zemin yapfuye. Yari afite imyaka 96 y'amavuko. Mu myaka irenga 10 bwana Jiang yabaye perezida mu gihe cy'uburumbuke butagereranywa mu rwego rw'ubukungu, ariko rero byari no mu gihe cy'igitugu na ruswa bikomeye. Urupfu rwe rwatangajwe mu gihe cy'imvururu iciriritse mu Bushinwa. Mu gihugu hamaze iminsi hari imyigaragambyo isaba ikurwaho ry'ako kanya ry'ibyemezo bikarike byo kurwanya COVID, ndetse bamwe banasaba amahindura y'ubutegetsi. Imyigaragambyo iheruka yabereye mu majyepfo y'umujyi wa Guangzhou kuri uyu wa gatatu, aho abapolisi bashinzwe kurwanya imvururu bahanganye n'abigaragambya bakanata bamwe muri yombi. Abategetsi mu majyaruguru ya Afghanistan baravuga ko igisasu cyaturikiye mu ishuri ryigisha iby'idini cyica abantu 17. Umuganga wo ku bitaro by'akarere byabereyemo yavuze ko abarenga 25 bakomeretse bakiriwe mu bitaro. Inkuru ya Ambarasan Etherajan muragizweho na Florentine Kwizera. Ico gisasu caturikiye mu ntara ya Samangana aho abanyeshuri baharugwa mu mirongo bari bakoraniye mu masengesho y'inyuma y'umutaga ku iseminari. Umwe mu bavugizi b'umuhari w'abatalibani yavuze yuko abo cahitanye bari abanyeshuri bo mu iseminari yo mu mujyi wa Aybak usanzwe ugwiriyemwo abo mu bwoko bw'aba-Uzbek n'aba-Turkmen. Ico bacateye ico gisasu guturika ntikiramenyekana neza. Kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze mu mujyi wa Kabul, imigwi ishingiye ku idini rya Islamu yagavye ibitero vy'amabombe vyatumberejwe ku misigiti, ibibanza by'abakozi ndetse n'ibigo by'uburezi, cyane cyane ari abo mu bwoko bw'abahazidi n'ayandi madini y'abanyamuke. Ibindi biganiro byo kugerageza kurangiza intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birakomeje i Nairobi, aho imwe mu mitwe y'inyeshyamba yabyitabiriye ku nshuro ya mbere. Intumwa ibiyoboye wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yavuze ko guverinoma ikinshasa isa nirajwe ishinga n'amahoro. Yahaye ikaze inyeshyamba, ariko hagasopo umwe mu mitwe y'ingenzi M23 kugomba kubahiriza byuzuye amasezerano yo guhagarika imirwano mbere yo kwemererwa kujya mu biganiro. Inyeshyamba zose zabwiwe ko zizirukanwa nizirenga ku gihe cy'agahenge. Intumwa idasanzwe ihagarariye Congo Serge Chibangu kare yari yababwiye ati ntimutume hari amasasu yumvikana mu gihe cyose muri hano. Umukuru wa Komisiyo y'Uburayi yatanze igitekerezo cyo gushyiraho urukiko rudasanzwe rwo guca imanza z'ibyaha byakozwe n'Uburusiya muri Ukraine, anatangaza imigambi yo gukoresha imitungo y'Uburusiya yafatiwe mu gusana Ukraine. Ursula von der Leyen yavuze ko Uburusiya bugomba kwishyura ibyo yise ibyaha biteye ubwoba by'intambara y'ubushotoranyi. Madame von der Leyen yavuze ko EU izakorana n'abafatanyabikorwa bayo mu mushinga wo gukoresha ibigega bya banki nkuru y'Uburusiya n'imitungo y'abaherwe yafatiriwe mu gushumbusha Ukraine.
Abigaragambya bamagana leta muri Irani babyinnye bishimira ko ikipe y'umupira w'amaguru y'abagabo ya Irani yasezerewe itsinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikombe cy'isi kibera muri Qatar. Inkuru ya Sebastian Asha muragezwaho na Robert Patrick Misigaro. Ijoro ryose abagabo n'abagore babandanije kuririmba no gutamba ari benshi mu miji yo muri Irani mu munezero mwinshi, bigina gutsindwa kw'ikipe y'umupira w'amaguru babona nk'ikindi kimenyetso cy'ubutegetsi bamaze amezi arenga 2 bahanganye nabwo. Video zashizwe kuri internet n'abategura ibikorwa byo kwiyamiriza leta zerekana abantu bavuza amahoni y'imiduga mu mabarabara yuzuye, mu gihe mu muji umwe nyamukuru muri imyigaragambyo ari wo wa Sanandaj ibimuri biturika nk'amasasu arivyo vyakaka hose mu kirere. Abari mu myerekano bavuze yuko ikipe yagiye i Qatar ari ya Repubulika ya Kisilamu hako yobaye ikipe y'igihugu ca Irani. Ibitangazamakuru vyegamiye kuri leta vyashimagije iyo kipe, vyagirije abantu bamwe bo hanze n'imbere mu gihugu kuba barashize igitsure ku bakinyi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, yumva no kuri BBC Gahuza.com no kuri Kisura FM muri Uganda. Abategetsi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Pakistan baravuga ko umuyoboro wa gazi ku kirombe cy'amakara waturitse ugahitana abakozi 9 mu ntara ya Kiberi Pakhtunkhwa. Umutegetsi yavuze ko igihe byaturikaga mu karere ka Orakazi ku kirombe hari abakozi 13, abandi bakozi 4 batabawe bakurwa mu birombe ariko bakomeretse bikomeye. Icyegeranyo cyatangajwe kiravuga ko iryo turika ryatumye ikirombe kiriduka. Imiryango irengera uburenganzira bw'abakozi yinuba ko ibura ry'ibikoresho by'ubwirinzi ndetse no gukorera mu buryo bubi cyane ku bakora mu birombe akenshi bitera impanuka. Ohoze ategeko iyo niyo nkuru ya nyuma. Jacques Nitegeka. Urakoze cyane Prudence Ngiyumva. Ana makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda. Perezida w'icyo gihugu Paul Kagame yashinje Congo gushakira ku Rwanda impamvu yo gusubika amatora ateganijwe umwaka utaha, ishyira ku Rwanda ibibazo by'umutekano muke uvugwa mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo yabivuze ari mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda ubwo yakiraga indahiro z'abategetsi bashya mu buryo butari buherutse. Perezida Kagame yafashe isaha imwe avuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta ya Congo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ariko u Rwanda rurabihakana. Mu kanya kashize nabwiye na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo mu biro bya BBC i Nairobi wakurikiranye iryo jambo maze atangira ambwira icyo Perezida Kagame yibanzeho. Perezida Kagame afashe isaha yose avuga cyane ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, avuga ko amaze igihe kinini atabivugaho kandi azongera akamara ikindi gihe kinini atabivugaho. Yasaga rero n'usobanura cyane cyane uruhande rwa leta akuriye kuko ruhagaze n'uko rubona ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Yasubiye inyuma asa n'uvuga komoza ku mateka ya vuba y'umutwe wa M23 kana yuko u Rwanda rutawutera inkunga, avuga ko ari ikibazo cy'abanyekongo, asubiramo ko yanakibajije abategetsi bo mu karere ababaza niba abantu bavugwa ari abanyarwanda cyangwa se ari abanyekongo, abategetsi ba Kongo bakemera ko ari abanyekongo. Avuga yuko rero uwo mutwe n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro ari ibibazo by'abanyekongo, ariko yitsa ku mutwe nanone wa FDLR, asobanura yuko mu mpamvu zishobora kuba zatuma n'u Rwanda rujya muri Kongo harimo umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda wagiye ugaba ibitero ku Rwanda. Gati M23 ni ikibazo kireba Kongo, ni ikibazo nanone kireba akarere n'u Rwanda rwifuza kuba rwatanga umusada warwo mu guhuza. Ariko avuga ko ari n'ikibazo cyagutse kireba n'ibindi bihugu byinshi birimo n'ibihugu bikomeye. Yavuze Amerika, avuga Ubwongereza, avuga Ubufaransa ndetse n'umuryango w'abibumbye ufite ingabo nyinshi muri kariya karere. Avuga ati birababaje kuba abantu bangana gutyo bafite ibikoresho n'ubushobozi bunini batabasha gukemura iki kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo kimaze imyaka isaga 30. Perezida Kagame yavuze iki ku mubano w'u Rwanda na Kongo muri kino gihe utifashe neza kubera ikibazo cya M23? Ikije cyane ku busugire bw'ibihugu byombi. Busuye avuga yuko
yubaha ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo ariko n'ubusugire bw'ubutaka bw'u Rwanda bugomba kubahwa, akomoza ku bitero bya FDLR ku Rwanda ivuye muri Kongo, avuga yuko ibyo biha uburenganzira u Rwanda bwo kuba rwatera Kongo ariko ko rutabikoze, ariko yanarengejeho ajya kure ko asubiza mugenzi wa Kongo ko niba ashaka intambara cyangwa se yaba yumva haba intambara nk'uko yabikomeje mu bihe bishize, avuga yuko we yiteguye cyangwa se azi afite icyazi ku ntambara, nibyo yavuze muri iri jambo. maze kumva abantu bavuga mu biganiro kuri FT i Londres cyangwa France 24 mu Bufaransa cyangwa TV5 n'ibindi bintu nk'ibyo, umuntu avuga ati ntabwo nshobora kuvuga ko intambara n'u Rwanda idashoboka. Nkivugana n'uyu muntu ukomeje kuvuga gutyo, namubwiraga inama nicishije bugufi, mubwira nti mu by'ukuri turambiwe n'intambara, dukeneye kuba dukorera hamwe mu gushakisha amahoro hagati y'ibihugu bibiri. Kandi kubera ko niba ushaka kumenya umuntu uzi ibyerekeye intambara, ngwino unsange, hari icyo mbiziho kandi nzi ububi bwayo, nzi ko udashobora kubona ikintu cyiza kirenze amahoro. Ndetse ajya kure atagaragaje ibimenyetso, ariko avuga yuko perezida wa Kongo yashaka impamvu yindi yo gusubika amatora ariteganyijwe umwaka utaha muri Kongo, atagize ikibazo cya Kongo, ikibazo cy'u Rwanda. Yitsa nanone ku kibazo cy'ubusugire bwa Kongo, avuga ati twubaha rwose ubusugire bwa Kongo, ati ndabyemera cyane, atari ku busugire bw'u Rwanda nabwo bugomba kubahwa, naho ubundi bitabaye ibyo hari umuntu tuzaraza, nsubiyemo ko yavuze ati hari umuntu tuzaraza amajoro menshi adasinziriye. Samba Cyuzuzo i Nairobi muri Kenya, ibiganiro bihuza imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta byatangiye hagati y'ababitumiwemo nyuma yo gutangizwa ku mugaragaro ejo bundi kuwa mbere n'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Byari byakerejwe nuko bamwe mu bagomba kubyitabira bari batarahagera. Ibyo biganiro bihagarariwe n'umuhuza w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Uhuru Kenyatta wahoze ayoboye Kenya, bikaba byitabwe n'intumwa zirenga 200 harimo imitwe yemeye gushyira hasi intwaro, amashyirahamwe hadafite aho yegamye muri politiki ndetse n'abagore. Hari kandi n'intumwa za leta ya Kongo. Umutwe wa M23 uvuga cyane muri kino gihe mu ntambara murasirazuba bwa Kongo ntabwo watumiwe muri ibyo biganiro. Navuganye na mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo mu biro bya BBC i Nairobi mukurikirana ibyo biganiro, maze hatangiriye mbwira icyo umuhuza Uhuru Kenyatta yasabye abitabye ibyo biganiro. Uhuru Kenyatta yabwiye abitabye ivyo biganiro ko bogerageza bakabigira ivyabo, ababwira yuko byoba byiza batazanye ibibazo gusa, ahubwo bakagerageza kuzana n'inyishu zotogwa kugira ngo akarere ko mu buseruko bwa Kongo gasubire kurangwamo amahoro. None ko bizwi ko umutwe wa M23 ari wo uvugwa cyane muri kino gihe mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, ntacyo umuhuza yawuvuzeho? Yavuze yuko hatumwe ko imigwi yemeye gushyira ibigwanisho hasi ikitaba ibiganiro. Ku ruhande rwa M23 rero yavuze ko atari ko bimeze, kuko mu nama ngo iheruka y'abakuru b'igihugu ku itariki 23 z'uku kwezi i Rwanda barasabye umuhari wa M23 ibintu teza gushira mu bikorwa kugira ngo witabe ibyo biganiro. Umviriza uko Uhuru Kenyatta yabivuze. Kulikuwa masharti kadhaa ambaye hariho ingingo nyinshi zafashwe mu nama ya nyuma yabereye i Rwanda zavuga ko M23 itegerezwa guhagarika intambara. Icya kabiri kwari uko uwo muhari usubira mu kibanza categekanijwe n'abarongoye igisirikare mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Ntidushobora kuvuga ko uwo mugwi uzoza muri ibi biganiro kiretse igihe M23 yoshira mu bikorwa ingingo za Rwanda. Masharti ambayo iliwekwa kule Rwanda itimizike. Hanyuma Siriake, ibintu by'ingenzi birimo kwigwa
n'abo bari muri ibyo biganiro ni ibihe? Ubwa mbere ho haruhuko gushira hasi ibigwanisho n'ikizoca gikurikira, hanyuma bige ivyerekeye nk'abantu bapfunzwe biyo mihari yahori baraba ingene borekurwa canke bagirirwa ibigongwe, bige ingene bazoja mu mugambi wo kwaka ibigwanisho no gusubizwa mu buzima busanzwe, aho mbere hazoca aho n'abashobora guca babandanya mu gisirikare canke bakaja gukora ivyabo. Ariko kandi intumwa ya Perezida Tshisekedi wa Congo Serge Chibangu yavuze yuko hategezwa kuba n'ubutungane bw'inyuma y'intambara. Umviriza uko yabivuze. We talking about transitional justice because it's not only tuvuga ubutungane bw'inyuma y'intambara kuko hari bitazohezwa n'amasentare yonyene. Aha ni ukwibaza rero gushiraho inzego zo kurondera ukuri no gusubiza hamwe, kuko nko ku bantu batakoze ibyaha bihambaye hashobora kuba inzira zo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe bikozwe na leta canke n'amashirahamwe atandukanye. Ariko ku bakoze ibyaha bikomeye cyane abo nta nkeka bazotegerezwa kuja imbere y'ubutungane. Hanyuma bino biganiro Siriyake bikerewe iminsi 2. Hari icyo bavuze ku kuntu ibintu bigiye kugenda? Berekanye ibikorwa bigiye gukurikira bitandukanye, ariko gushika kubikiranga minsi kiracameze uko byari bitekanijwe, kuko bavuga ko bizotangura ku wa mbere tariki 28 birangira tariki 3. N'ubu rero nuko bikimeze. Urakoze Siriyake muhawe nayo tuve Nairobi tujya dusubira mu Rwanda mu majyepfo y'iki gihugu, aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera Inyanza rwakomeje kumva ukwiregura kw'abagabo 6 bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukaba ukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubushinjacyaha ubarega ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba n'ibyaha bo bahakana, bagasaba gusubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bose bahoze muri FDLR batahutse bazanywe ku ngufu cyangwa se batashye ku bushake bwabo. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana ukurikirana ngo rubanza yawuteguriye inkuru ikurikira. Babiri bumviswe n'urukiko uyu munsi barimo Generali Mujyambere Leopold wavuze ko yari kapitene mu ngabo za FAR ari mu barindaga Perezida Habyarimana. Indege ya Habyarimana yaguye we ari Dar es Salaam mu butumwa bw'akazi, avuga ko yaje gutahuka nyuma akagigoma aho yahawe inshingano zo kurinda umurambo wa Habyarimana, nyuma ahungira Bukavu kureba umuryango we. Yavuze ko yagiye muri FDLR by'amaburakindi ari nko gukiza amagara ye, akaza kuyisohokamo 2016 agafatwa akajyanwa Kinshasa mbere yo kuzanwa mu Rwanda muri 2018. Yabwiye urukiko ko yabaye chef d'état major wa komanda Foka 2013 mu gihe cy'amezi 10. Nyuma ngo baramuroze asaba kuba ahagaritse akazi by'agateganyo kugira ngo abanze yivuze. Avuga ko nubwo yari chef d'état major ariko nta ngufu yari afite, nta n'uburenganzira bwo gusinya, nta n'itumanaho yagiraga. Ahakana ibyaha byose aregwa, avuga ko nta bitero ku Rwanda yigeze ajyamo bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bubivuga ko yari mu bitero by'abacengezi, bikaba ari ibitero yavuze ko yumva nk'amateka. Urukiko rwagaragazaga guterwa urujijo n'ibisobanuro yatangaga ku bibazo by'uko yari akomeye muri FDLR n'uburyo yavugaga ko inshingano yahabwaga zabaga ziri mu magambo gusa, kandi ngo n'ububasha bwe ku mikorere ya FDLR bwari hafi ya ntabwo. Urubanza ruzakomeza mu kwezi gutaha. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, Inyanza. Urakoze Yves Bucyana. Radio mwumva ni BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho haba ari kuri internet mudukurikira kuri Facebook live ni saa 10:48 hano i Londres, saa 12:48 mu karere k'ibiyaga bigari. Bunoneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore mwateguriwe kandi mugezweho na Yvette Kabatesi. Donata Uwamahoro ni umwe mu badamu batagize amahirwe yo kugera mu ishuri. Ku myaka 41 y'amavuko nibwo yatinyutse kwegera ikigo Nyamirambo Women Center ahugurwa gusoma no kwandika. Nyuma yo kubimenya ntiyagarukiye aho, yahise akomeza amasomo yo kwiga kudoda imyenda. Ubu akaba ari wo mwuga akora, aho akorera mu rugo iwe mu murenge wa Nyamirambo niho twamusanze.
ndimo ndadoda ikanzu ifite fronce mu nda nk'isaha imwe n'igice ndaba nyirangije. Iki ni igipande cyo hepfo ndimo gukora, hasigaye icyo hejuru. Nawe wikatira se? Ni njye wibyikatira, byose ndabyikorera ntawe ubinkorera. Nta kijya kikugora se ubu nko kudoda za modeli zimwe na zimwe? Ubu agakote k'abadamu ntago nakizeho, ibindi byose iyo wanyereka kuri telefone modeli waba ushaka nayigukorera. Dona hashize harya imyaka ingahe ngusanze mu ishuri ryo kwiga gusoma no kwandika? Si nk'itanu buriya? 5 rimwe. Kuva icyo gihe tubwira amateka byaje kugenda gute? Amateka twicayeho amezi nk'abiri, borongera umene nyine barongera baraduhamagara tujya kwiga kudoda. Twabyize hagati y'umwaka. Cya cyiciro cya mbere tukirangije cyo kuva ku ijipo gufuma kugira gute, nahise mbonamo ikiraka cy'abanyeshuri. Ukiriga? Nkiri mu kwiga mbasha kwikuriramo imashini. Nihuguye amezi 7, ariko muri uko kwihugura naranakuraga nafite abakiriya. Hahita hazamo covid, nigiriye inama n'uyu mugenzi wanjye dufata imashini dutera mu irembo turakora, abaturage baratumenya, twabanje kudupfukamunwa. Byagezemo hagati zuba riba ryinshi, abantu bamaje kutumenya bake bake, nibwo twaje mu rugo rero turimo turakorera mu nzu. Nukuvuga ngo umaze gutera imbere? Maje gutera imbere, ariko nyine harabura kuba nasohoka nkajya hanze. Amazu hano hanze arahenze. Ubundi intego yacu nuko twatera imbere tukagira abandi banyeshuri, tukaba twakora uruganda nk'abamama bakuze bize bakuze. Ariko uryo byo byose ubu biragutunze cyane. Nkubizi isaha tuvugana iriya myenda 2 irangiye, nari nicaye nta mafaranga mfite, umuntu yinjiye nonaha anzaniye akazi. Yego. Mu bakorana na Donata harimo mutegarugori Rachel biganye umwuga wo kudoda. Amateka ya Donata rero anyigisha kugira ubushake, kuko urumva nari nagiye kwiga mbona binaniye nko mu kimwe cyane, numva nabivamo. Ese kuki we yiza akamenya gusoma no kwandika ari mukuru, kuki ngewe ibi byananira? Nicyo nahise ngenderaho mbese. Maître Hassan we ari mu bamenyereje umwuga Donata, ubu bakaba bakorana. Ubwo ni nk'ibyo atize kuri umani amaribaya ni amashati y'ibitenge y'abadamu kuko muri atelier buriya niho haba amamodeli kurusha mu ishuri. Ubu arabidoda kabirangiye kabisa neza cyane, mwumva biranshimishije. Uyu munsi biragushimisha hageze cyane, n'ubu nshobora nko kugira akabazo kambwira niko bimeze si uziko ejo bundi nakora narasevinze reka mugutere mu nkangaye ugende usaidire abana mu rugo, ukabona umuntu wigishije uri kumutera ikibazo akakigukemurira. Ibyo urumva ko ari ibintu biba bishimishije cyane. Tugarutse kuri Donata Uwamahoro, iyo agereranije ubuzima bwa mbere yo kwiga no gusoma no kwandika n'ubwubu abisobanura atya: numva naravutse bushyashya. Numva ndi mushya. Cyambere nari mfite ubujiji, cya kabiri nta muga nari mfite, ndajijutse, mfite umwuga, ndi mushya. Yego. Cyagihe tugusura wiga waravugaga uti mbere ntaramenya gusoma no kwandika nari mfite ipfunwe cyane. Nta nubwo nkibyibuka iryo pfunwe ryaragiye, yajyanye n'icyo gihe. Ipfunwe nari mfite kuba wajya kuri banki, kuba utamenya icyapa cyo ku muhanda ko cyanditse, kuba umuntu yakwandikira SMS ntubimenye. Ndajya muri telefone ndashaka amamodeli, ndajya kuri WhatsApp, ndajya kuri YouTube nduwundi. Yego. Kuri wowe nk'umudamu bisobanura iki mu mutima wawe? Bisobanura ubutwari cyane cyane ku giti cya ku ruhande rwanjye, noneho ku muryango wanjye ni ubutwari bukomeye cyane. Iyo umuntu agize ikibazo namufasha kuri cya kintu nakwiye gusoma no kwandika, kuko nabonye umwuga wo gukora. Kuva mu 2008 ikigo Nyamirambo Women Center cyanahuguye Donata kimaze kwigisha gusoma no kwandika abantu bakuru bagera ku 3,000. Muri bo hafi 98% ni abari n'abategarugori. Kubigisha rero imyuga ngo ni uburyo bwo kubaha amahirwe yo kugira icyo bakora bakitunga nubwo batabashije kwiga amashuri ahambaye. Naha dusoreje rero, muramukeho. Urakoze Yvette Kabatesi mu cyo kiganiro cy'abagore. Reka naho mwumve icyo tubahishiye mu kinamico cy'ejo kuwa kane. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye ndabona nta kundi bigiye kugenda rwose. Ubu kantengwe baba dukoze ni ibiki koko? Cyangwa yagiye mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro ishuri ryo munsi y'umunyinya kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Kandi naraye mubujije.
ejo nimugoroba yari yansabye uruhushya ngo azajyeyo ariko naraye mbimwangiye ko nta wundi nagombaga gusigira aba bana. ubuse Kantengwa byamugendekeye gute koko ataje ku kazi? Ni 12:45 kuri BBC. Mu kurangiza reka twerekeze muri Qatar habera imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi umupira w'amaguru. Ikipe ya Senegal akaba ariyo kipe ya mbere ya Afrika muzihagarariye Afrika imaze kubona itike ya 1/8 yatsinze Equateur 2-1 n'umukino wabaye ejo. Ubu harimo gukinwa imikino ibiri. Ubufaransa burimo gukina n'igihugu cya Tunisia naho Australia irimo irakina na Denmark mu ijoro. Argentine aza gukina na Pologne naho Arabia Saudite ize kuza gukina na Mexique. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Yves Bucyana umunyamakuru wa BBC mu Rwanda gukurikirana iyo mikino. Yves, muri kano kanya watubwira iki ku mikino iri mu gukinwa? Ubu umukino w'Ubufaransa n'ikipe ya Tunisia bongeyeho iminota 8 y'inyongera. Hasigaye muri iyo minota 8 hasigayemo umunota umwe. Kugeza ubu ikipe ya Tunisia niyo ifite igitego kimwe ku busa yatsinze Ubufaransa, ariko hagati aho Ubufaransa bwashyizemo abakinnyi babwo bakomeye kuko bose bari batangiye bicaye ku ntebe y'abasimbura. Ndabonamo Mbappe, ndabonamo Ousmane Dembele, ndabonamo Griezmann, bose yabarunzemo bari kwata ikipe ya Tunisia bayimereye nabi cyane, ariko kugeza ubu nyine ni kimwe ku busa. Hanyuma mu wundi mukino uri wahuzaga Australia na Denmark wo urangiye ikipe ya Australia. Ikipe y'Ubufaransa rero irishyuye, ikipe y'Ubufaransa irishyuye. Umukinnyi Griezmann, Antoine Griezmann niwe ushyizemo igitego. Ubu ni 1-1. Hagati aho nababwiraga umukino hagati ya Denmark na Australia. Australia niyo yatsinze umukino kuko warangiye ari igitego kimwe cya Australia ku busa bwa Denmark. Ubwo umukino w'Ubufaransa na Tunisia nurangira gutyo biraba bihagaze gute muri iryo tsinda? Uko ibintu bihagaze ubu ngubu nurangira gutyo kuko ndabona iminota y'inyongera bari bashyizeho irangiye. Ubufaransa buraba ari ubwa mbere mu itsinda bufite amanota 7. Hanyuma na Australia ya kabiri ifite amanota 6. Bivuga ko Ubufaransa n'ubundi bwo mbere y'uyu mukino bwari bwarangije kubona itike. Hanyuma Australia niyo ibuherekeza gusohoka muri iri tsinda, nayo ibonye itike kuko niyo ya kabiri n'amanota 6. Ni mu gihe ikipe ya Tunisia iri bugira amanota 3, hanyuma Denmark ikagira inota 1 nyine ikaba yanyuma mu itsinda. Hanyuma imikino iteganijwe mu ijoro aho amakipe nka Arabia Saudite kuza guhura na Mexique. Amakipe arushanwa gute mu mahirwe yo gukomeza? Nibyo koko Jacques, mu ijoro hateganyijwe indi mikino ibiri. Argentine irakina na Pologne, Arabia Saudite ikina na Mexique. Argentine ya Lionel Messi niyo ihabwa amahirwe cyane yo kuza kuba yatsinda uwo mukino nubwo yatangiye nabi. Hanyuma ku mukino wa Arabia Saudite n'ikipe ya Mexique, uyu mukino ntabwo uza kuba woroshye cyane cyane yuko amakipe yombi afite abakinnyi bakomakomeye bakina mu makipe akomeye, ariko Arabia Saudite yerekanye yuko ifite umutoza ukomeye uzi kuba yashyira abakinnyi be mu kibuga nubwo ari abakinnyi benshi bakina mu makipe yo muri Arabia Saudite. Uko bimeze rero muri iri tsinda, Pologne iraza nyine gukina na Argentine. Pologne ikeneye kunganya gusa, niko bimeze. Ni mu gihe Argentine yo ikeneye gutsinda umukino uko byagenda kose. Hanyuma Arabia Saudite yahita igera muri 1/8 iramutse itsinze Mexique. No kuvuga ngo Arabia Saudite birayisaba gutsinda. Ndi mu gihe Mexique ikeneye gutsinda Arabia Saudite kugira ngo igire icyizere gike ko yakomeza. Ibyo bigashoboka ari uko na Pologne itsinze. Nuko bihagaze Jacques. Hanyuma umukino w'Ubufaransa wakinaga na Tunisia, uko byarangiye ubwo Tunisia iraza kugira amanota 2 kugira amanota 3. Hanyuma Afrika rero ubu ihagaze gute nyuma y'umukino wa Tunisia n'Ubufaransa?
Afurika kugeza ubu ifite ikipe imwe ariyo Senegal, niyo imaze kubona itike kuko yabonye itike itsinze Ecuador ibitego 2-1 ku munsi w'ejo. Niyo kipe yonyine imaze kubona itike. Ikipe ya Tunisia birarangiye yavuyemo yo ku buryo yo ntabwo ifite amahirwe yo gukomeza kuko Ubufaransa n'ikipe ya Australia nibyo bizakomeza. Igitego cy'Ubufaransa bacyanze, VAR yacyanze, Tunisia niyitsinze 1-0 umukino urarangiye. Urakoze cyane Yves Bucyana. Nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa gatatu n'amakuru yahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuzamiryango.